Tragedija u Bukviku kod Brčkog. U Stajskoj jami utopio se trogodišnji Emrah Zejnilović iz brčanskog naselja Suljegića Sokak. Potvrđeno je u policijskoj stanici Brčkog distrikta. Ljekari brčanske bolnice učinili su sve da ga reanimiraju, ali je dječak preminuo jutros oko 2 časa. Bezazlena dječja igra juče popodne u dvorištu očeve firme u Bukviku kod Brčkog završila se tragično po trogodišnjeg Emraha Zejnilovića i njegovu porodicu. Dječak je kod ovčarske farme, po izjavama na licu mjesta koje su potvrdili u policiji, pao u nezaštićenu jamu s fekalnom vodom dubine oko 80 cm. Uviđajem na licu mjesta utvrđeno da je dijete rođeno 2012. godine igrajući se u krugu porodične firme palo u neobezbeđenu jamu koja se koristi za prikupljanje otpadnih voda, gdje je od strane članova porodice pronađen u besvjesnom stanju, nakon čega su ga članovi porodice prevezli u medicinski centar Brčko. Nakon potrage zaposleni radnici i otac izvukli su dječaka iz jame i hitno prevezli u brčansku bolnicu, gdje su ljekari, iako nije bilo vidljivih znakova, učinili sve da ga vrate u život. Provedena je jedna dugotrajna reanimacija, duže nego što praktično pravila nalažu. Noćas negdje oko 1 sat, ja mislim da je i to malo srčane aktivnosti što se uspjelo uspostaviti ugaslo, tako da je dijete preminulo. O tragediji porodice Zejnilović obaviješten je dežurni tužilac tužilaštva distrikta, koji je, s obzirom da se radi o zadesnoj smrti, naredio sudsku obdukciju tijela preminulog djeteta.